Kolumuzdan ulan getir, çoğurt atarız. Bugün de leyleyiz, da leyleyiz. Bir yıldan keyin de leyleyiz. Ular uşunçalık berekeli, uşunçalık bağlı, uşunçalık kurç, uşunçalık Kırgızistan'a gerekli insan bolçu. Ular var işte жүрек үсті ойып кетті. Барыстың жүрек үсті отырады. Барысты тоқтауғыла, іштегілі Қырғызстанды бұтына тұрғызғыла деп кетті. Мен бұрында айттым әлі, олар 28-ге қараптыр. Біздің Қырғызстанда жақсы екен. Ulan yaşagan ömür. Kırgızistan'da biz butuna turguzabız. Kırgızistan'da güldetöz desek, biz köp bir jamanlıktan arılışımız gerek. Korrupsiya degen bir çoğun bir kurup oturat. Baştan ayağına çeyin ülkeni jilerge küçü kuvveti var eken. Biz bunday acılar menen bugün küreştemiz. Biroq kayaktan çıksa da bu acılar şunda kıyanatlık bilen işteydi eken. Abdan bir hitri oldu eken. Abdan bir kavardı oldu eken. Oşolduktan jurnalistlerin kolundan degile turgan iş bolup kalat eken köp uçurda. Jurnalistler uşul Güreştin uçunda turadi eken. Jurnalistlerin profesyonaldık işi bolu işke aşılması bu korrupsiyanın biz betin, yüzün bilbey görelbey kalat ekenmiz. Oşonduktan dünya yüzünde şunda ilikte jurnalistika degen öte manilü. Abda kenenimiz, bunu da kolundan gelgen, akıllı jetken, güçlü jurnalistler cezaydı, ilikte jurnalistikada. Barın kolundan gelbeydi eken bu. Ona biz görüp atarız, dünya yüzünde kanday gana korrupsiyanın şunday bir uçurlarını açıp beriyatkan mıktı kıyın jurnalistler. Ulan bizge jolunu görsetti. Ulan janında da joro joldoşlar var bolçu. Azatlıkta başka bizim izdanyalarda var şunday jurnalistler. Biz sizler menen sımıktanabız. Uşul egemendu Kırgızstan güçlü jurnalistikаны jarattı. Sizlerin aranızda da abdan talantlı jurnalistler var. Biroq köp uçurda karajat jetpeyt, anam şagın sındırışat, abdan arkanday administrativti başka resurslar karşı çıgat. Oşolduktan biz oyladık, mına uşunday fond öte manilü. Men bilbeyim uşu başka ülkelerde bar mı, жоқ mu bunday fondtor. Kantı işteyt alar. Men misalı aldığımda Guardian ile gezitini alıp atamda men başka çoğun gezitlerin barındele boş gerek. Meyle New York Times, meyle London Times, jolgosu Russian gezitlerinde daima var uşunday ilikte jurnalistika деген. Bizde de Kırgızistan'da бар иштеп атат. Көп учурларда мына сиздер журналисттер ошо жанагындай коррупциялык иштердин бетин ачып бизге баарыбызга көрсөтүп атасыңар. Бирок бул ишке биз азыр мындай бир кандай десем иштөө түрүндө талкуулап бир топ кишилер чогулуп талкуулай баштасак, bunun abdan köp detaylar көп eкен. Abdan mындай bir татаал иш экен бunda. Bunu кантип уюштуруш керек. Бүгүн биз ушул залда негизи мына бир топ журналисттер сөзсүз, ошондой эле бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле мындай бир коомдук активисттер, ошондой эле бир топ мына элчиликтерди да чакырдык элек, тилекке каршы мен ойлойм, мына биз тараптан кетти окшойт.
Британия, Германия, Франция ушулардын да элчиликтерин чакырса туура болот эле. Алар чакырылып атыптыр, мен листти карасам. Бул жерде Американын пресс-атташеси, элчилигинин пресс-атташеси отурат. Мен ойлойм башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү отурат бул жерде. Биз бул ишти баштап атканда мен ойлойм, балким Орто Азияда барбы жокпу ансызды мен жакшы билбейт экенм. Бирок биз дайыма ушундай пионер катары алдыга жүрүп атабыз. Биздин фонд, биздин ишмердүүлүк башкаларга да үлгү болуп калат деп мен ушундай ишенимдемин. Ошондуктан ушу бизди түптөөгө барыбыздарды чакырат элем.